U leto 1998. godine bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji se drastično pogoršava. Kidnapovano je više stotina Srba i o njihovoj sudbini se još uvek ništa ne zna. Porast zločina nad nealbanskim stanovništvom bio je neposredna posledica povlačenja mnogih jedinica jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije, mada je to bila jedna od tačaka sporazuma Milošević-Holbruk. Tim sporazumom svetska zajednica je želela da spreči beogradski režim da u sukobu sa albanskim separatistima vrši genocid nad Albancima. Ali i među nealbanskim stanovništvom preovladavalo je osjećanje da su, i što se njih tiče, osnovni ljudski interesi konstantno zanemarivani, kako od beogradskog režima, tako i od međunarodne zajednice. Prva želja mi je djeca da mi se vrati. Pa sve će da bude. Pa znaš, u djecu niko nije reagovao, niko nije postavljao pitanje. Kad se izgubiše, da dođe neko da pita kako se osjećate, des, šta je, kako je. Nikakve informacije ne dobijamo od ovo dete. Ono je nestalo je ovde u naše polje, više našeg sela. Odjednom nestade, nema ga, nit živo, nit mrtvo, da nam ga bar jedno da. Milicija je 2-3 dana u poteru, sad vala baš niko, ništa o tome. Da li neko uopšte u Beogradu zna da ovde uopšte ova omladina ne staje? Ova naša deca maloletna, ovi naši učenici. Otišao do Pelene da kupi čerki sa kolima. To je bilo oko 7, pola 7, tako nešto. Međuvremeno počelo se puca, ja u potragu za dete, od tada dete ja ne znam divno. Meni su kidnapovali čitavu porodicu. Meni su kidnapovali oca, Tomislav, brat Saša, majka, snajka i bratanac 13 meseci. Kidnapovani su po povratku sa godišnjeg odmora iz Vrnjačke banje na ulazu u Rahovcu. Moj muž je kidnapovan u doma zdravlja, radio je, medicinski tehničar bio. Ja sam ostala sama sa 3 decu. Tu smo izgubili više i poverenje i u vlast, i u vladu i u sve. Jer kad nisu ni dalje podršku na vreme, a sad više nemamo što. na Svetog Prokopija, to je bio utorak, rano izjutra u 10 do 5. Iz ovih rovova gađano je na ovaj konak gde bracija spava i prva granata 10 do 5 izjutra je promašila. Tada bi nekog sigurno od nas ubila jer smo bili na spavanju. U 5 sati je prva, zatim odmah druga pogodila tamo konak deo. U tom momentu do vrata sam došao tamo da otključam, da sam bio u ovom delu praznine. Ti geovari bi me ubili, kao što se vidi ovdje na ovuku, što su probijali geovari. Naš opstanak u manastiru Devišću pod vlašću ovakvih ljudi je nemoguć. Mi ne kažemo to da je on nemoguć pa ćemo mi poći iz njega. Mi nećemo poći iz njega nikada. Ali šta će se desiti, to samo Bog zna. U periodu od marta do juna 1999. godine nad teritorijom Jugoslavije je izvršena NATO intervencija u cilju sprečavanja humanitarne katastrofe albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji.
Tokom 78 dana i noći ove akcije, vođene pod imenom Milosrdni anđeo, stradalo je međutim i brojno civilno stanovništvo svih nacionalnih zajednica. Odmah po prestanku NATO bombardovanja, na Kosovo i Metohiju se vraća oko 700.000 izbeglih Albanaca. Zbog pucanja granice sa severnom Albanijom, iz koje su na Kosovo odmah nakon NATO intervencije počele da stižu brojne oružane albanske terorističke bande, započinje nova katastrofa. Egzodus srpskog i nealbanskog življa sa ovih prostora. Srpsko i nealbansko stanovništvo je, i pored prisustva KFOR-ovih međunarodnih snaga, bilo žrtva masovnih izgona, zločina i terora. Spaljeno je ili do temelja razrušeno više od 100 pravoslavnih manastira i crkava i mnogi gradovi Kosova i Metohije su potpuno očišćeni od Srba. Desilo se ono što smo očekivali ravno 2 godine dana, da oni oružani upadnu u manastir. Uperili su puške u nas, tražili su od nas oružje, tražili su zlato, tražili su novac. Zatim su nas izveli na dvorište, pucali su pored naših ušiju. Počeli su odmah da uzimaju naša vozila. Čak do obuće naše i odeće uzeli su i posteljinu, svu hranu, lekove. Ispremetali su sve stvari, razbacali da bi nas nakon drugog dana primoravali da to dovodimo u red. Trenutno je na Kosovu i Metohiji preostalo još manje od 100.000 Srba, koji uglavnom žive u formiranim čisto srpskim enklavama i pod zaštitom međunarodnih vojnih snaga i policije. Mi smo ovde u jednom lomcu koji je ključao oko nas. Ovde se, hvala Bogu, osjećamo bezbedno, dok je ovde KFOR sa nama, a van Velike Koče u prečniku 500-600 metara ne možemo da izađemo iz Velike Koče. Izuzev par nas idemo do Orahovca na službu, a većina građana se ne kreće iz Velike Koče. Lekova nemamo, struja kad dođe, kad ne dođe, više ne dođe nego što dođe. Vodu evo već 5 meseci nemamo, koristimo bunarsku vodu na izvlačenje po starinski i tako. Imamo prečnik 200 metra koji smemo da se krećemo i to nam je sve. Iznad toga, ko bude pokušao i probao nešto, nema ga više. Vratio sam se sa posla, prvo su me šiptari spostali steroj. Kad sam došao u stan, onda seo sam s majkom da ručam i zatim su zakucali na vrata. Došli su sa uniforma naoružani u ČK. Rekli su nam odlazite odavde i više nemate ovde šta tražite, kaže idite za Srbiju. Od odeće ništa nisam ponao.
od garderobe, sve ovo što je ovdje, to je sve Crveni krst mi dao. Ja izašla u Prištini za namirnice, tako, a 5 Šiptara se sakupili. I onda oni mene psuvali majku, da vam kažem pravo, ja sam njima. I oni skočili onda sa boksom, boksirali me, iznenade, tako jedan svoju 40 godina meni sa boksom u levu stranu, onda i u desnu. Sve mi je ostalo. 50-godišnji rad, sve je propalo. Tamo su mi i biblioteke, i knjige, i uloge, i sve ono što sam radio cijelog života, moji rukopisi. Mislim da nas je vlada izdala. Mislim da nas je vlada prodala. Upravo zahvaljujući prisustvu KFOR-a na Kosovu još uvijek ima Srba. Da nije bilo KFOR-a, da nije bilo UNMIK-a, smelo tvrdim da na Kosovu danas ne bi bilo ni jednog Srbina. Znači, ljudi duboko osjećaju naš život ovdje, našu tragediju i, nažalost, ti obični, prosti ljudi, tako da kažem, duboko osjećaju istinu. I mi te ljude koji dolaze ovdje vidimo isključivo kao ljudska bića koje isto tako u nekim svojim životima pate kao što i mi sada patimo. Iako su oni neka vrsta agresora, mi se prema njima odnosimo kao prema našoj braći i oni to duboko u sebi osjećaju. To je diplomatija na nivou duha, na nivou duše, na nivou srca, znači na nivou ljubavi prema ljudskom biću. Protiv terorizma i jednog takvog intenzivnog separatizma nemoguće je bilo naći izlaz represijom. Upravo je to bila zamka u koju se upecao beogradski režim gospodina Miloševića, koji umjesto da je pokrenuo demokratske promjene, umjesto da je poradio na pitanjima ljudskih prava, pronašao na neki način put dijaloga sa većim delom kosovskih Albanaca koji su bili i koji još nisu otišli u ekstremne ideje, da je uspeo to da nađe. U svakom slučaju, verovatno ovo danas se ne bi ni desilo. Potrebno je, dakle, da dođe do promjene sistema, a da bi do toga došlo, neophodno je da dođe do političke smene, odnosno da sa vlasti ode predsjednik Milošević i čitav njegov režim. Potrebna je promjena načina mišljenja ili da se izrazim duhovnim jezikom, potrebno je preumljenje, odnosno pokajanje. Dakle, potrebno je promijeniti sve najvažnije kriterije našeg života i ponašanja kako bismo našli mjesto u stvarnosti u kojoj danas treba da živimo. Ujedinjena opozicija Srbije uz masovnu podršku građanstva konačno uspeva da sruši režim Slobodana Miloševića. Svet pozdravlja ove promjene. Stvorena je dugo tražena osnova za rešavanje mnogih političkih i društvenih problema u Jugoslaviji.
teže nego u Hoči, pošto smo mi ipak mešovita sredina. Šta ja znam, ne viđam Šiptare, pošto sam ja u srpskom delu. Malo Srba ima. Bio sam u Velikoj Hoči, kad je bilo sve ovo, bio sam, da ne pričam gde, otišao sam gore, vratio sam se opet ovde u svom selu, ali kad sam bio gore, bio sam Šiptar, a sad sam Srbin, opet sam Srbin. Ovo je već druga godina. Ja ne mogu da odem i da vidim šta je sa onim. Znam da mi je kuća spaljena i ove rođačke kuće, i one su spaljene, ali još nema mogućnosti da se vidi šta je, kako. Stvarno ovakvim tempom, ako se bude radilo, niko od nas neće ostati. Ni jedan jedini. Ako bismo ostali ovde, posla nemamo, sigurnosti nema, ni elementarne. Možda tamo negde u nekim većim mestima ili tamo da su ti džepovi Srba veći, razumeš? Tamo i možda da opstanu malo, ali ni oni ne mogu da obrađuju ta svoja imanja, od čega ćemo živjeti. Problemi bezbednosti preostalog nealbanskog stanovništva, kao i povratka prognanih, su i dalje akutni i skoro nerešivi za međunarodne snage na Kosovu. U terorističkom napadu na putnički autobus kod Podujeva u februaru 2001. godine poginulo je 11 ljudi, od kojih je najmlađa žrtva imala svega 2 godine. I don't know what to say. I take also part of the responsibility for what has happened. Ova tragedija nas je veoma iznenadila i ne znam što da kažem i lično se osjećam odgovoran. Moji vojnici se trude da učine sve što je u njihovoj moći, ali ne možemo uvek da sprečimo terorističke akte. Nadam se da će se to promeniti sa učešćem umerenih političkih snaga u borbi protiv terorizma, zajedničkog neprijatelja za sve na Kosovu i Metohiji. Ono što je sada najvažnije je da se pronađu izvršioci ovog zločina, a mi se ne možemo pohvaliti da smo do sada bili izuzetno uspešni u rešavanju ranijih zločina. To je uglavnom zbog toga što nam lokalno stanovništvo još uvek dovoljno ne veruje i ne sarađuje dovoljno. Znamo da su Srbi ugroženi i da uprkos tome žele da ostanu na Kosovu i Metohiji. Ukoliko do toga ne dođe, to će onda značiti da je naša misija u potpunosti propala.
čovjek mora biti spreman svakog časa da izađe pred lice Božije. To je taj smisao što nam nije ni otkriveno kad ćemo mi kad će doći smrt, da uvijek budemo spremni. To je ono što je najbitnije. Razume se, to ne znači na pasivnost. Nikako pasivnost, se branimo, ali uvijek biti spreman da evo u takvom slučaju, a onda razume se da ni po koju cenu to što mi znamo da je neljudsko i zločinačko, ni po koju cenu da se i mi na taj način branimo zločin. Sedamnaestog novembra 2001. godine u organizaciji Međunarodne zajednice održani su izbori za formiranje Skupštine Kosova i Metohije, čiji bi poslanici početkom 2002. godine trebalo da izaberu i predsjednika Kosova. Izabrano je svih 120 poslanika parlamenta, predstavnika 14 političkih partija i koalicija. Predstavnika srpske zajednice u parlamentu ima 22, nesrpske i nealbanske 13, a albanske 85. Time je postavljena osnova za ostvarenje glavnog cilja mandata Međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji. Postepena izgradnja neophodnih demokratskih institucija uz učešće i saradnju svih političkih faktora i zajednica naroda koji žive u ovom regionu, kao i stvaranje pravne regulative i na njoj zasnovane demokratske i multietničke zajednice, u kojoj bi svi građani uživali ista prava i obaveze. Kosovo i Metohija su tako i danas, kao i u svim vekovima svog dugog prisustva na istorijskoj sceni, područje patnji i stradanja, ali i borbe za istinske ciljeve i vrednosti svetske zajednice naroda.